Kuyintokozo ukuthi sikhulume futhi nawe kwi-channel. Igama nguPastor Weningi siphethe Makhos'Amakhulu. Sirelaxile nje siyaxoxa akukho kutheni ukuxoxa sikuze na ukhanyiseleke kwingxoxo yethu. Makhos'Amakhulu kunjani? Siyaphila Pastor Khondoni njani? No, siyaphila. Siyaphila. Makhos'Amakhulu. Abantu indaba ye-cleansing, indaba yokugeza nje. Ngoba ukugeza, i-cleansing kimi ifana nokugeza nje every day nje uma uvuka ekseni uyavuka ugeze osukwini. Yes. Nantambama before ulala uphinde ugeze yabo. Kodwa mekuzo kulento ebizwa nge-cleansing ukusigeza umuntu ngokwemimoya nje ukugeza spiritual yabo. Umuntu uyenza lento ngoba esebona inkingi empilweni. Sebothi hayi sekuvele bese ngikhanya isukuma. So ngifuna sibheke la ukubaluleka nje kokugeza. Ungathini ngokugeza? Mhlawumbe kubalekile ukuthi mhlawumbe umuntu ugeze kube i-routine nje ya every day noma every month ya every now and then yabo. Asibingelele Pastor, ukugeza komuntu Pastor kuyinto ebalekile kakhulu because kuza ngokwesiqhaqheko kwizinto zakho eziningi. Ukhumbula ukuthi Pastor abantu bageza for different reasons. Uyayibona? Uthola ukuthi umuntu ugezela imimoya, ugezela imimoya emibi, ugezela ubulwane. Buningi ke Pastor, kuningi kakhulu. So ukugeza komuntu kuyinto ebalekile kakhulu because wenzela ukuthi akube nenqubeleka phambili phezulu kwezinto zakho. But ngizophinde ngisho Pastor, ungathola ukuthi umuntu uzogeza futhi asho ukuthi Makhosi kudala ndigeza kodwa ayikho into engiyibonayo elungayo. Bakhona abantu Pastor uzothola ukuthi uyabathola kodwa umuntu onesiphiwo but ucabanga ukuthi ngokuthi ugeza kwakhe kuzokwenza ukuthi amadlozi wakhe awathomalale. Impela Pastor ayehlela lowo mzuzwana kuqeda kwenza leyo cleansing but egcineni amadlozi le into ngisho ngoba kunabantu abaninzi abacabanga ukuthi hayi mhlambe ngingageza kuzoba right. Uyayibona? Kuba right for a very short period of time. But egcineni mangabe umuntu okuthiwa unesiphiwo kufanele ukuphoqe ukuthi uthathe umsebenzi ungawageza amadlozi kusho ukuthi uzowaphinda phinde wena. Ngisho noma sengabe uyacleansa umuntu athi kade mina ngilahla isilwane kodwa lesi silwane lihleze sibuya kimi. Lobo bulwane ke asewubona ubulwane esingaze sithi bulethwa umuntu ophilayo. Uthola ukuthi kade ugeza kodwa akulungi lutho kusube manje iyidlozi lakho. Idlozi lakho eselihamba nobulwane manje phezulu kwempilo yakho ngoba in order for idlozi ukuthi to get healed bifuna ukuthi wena uliphakamele uyolungiselela. Because remember the biggest mistake abantu abangayazi Pastor is that idlozi gets healed through wena as the human being njengomuntu ophila emhlabeni. Uyayibona? Ungageza ugeze Pastor bazobane besithi unobulwane kanti ubulwane manje sebuqhamuki nomngane. Abusebuqhamuki nomuntu ophilayo kodwa ubulwane busedlozini. Because idlozi into elifunayo manje lifuna umsebenzi and liza kudestroya lizovala izinto zakho. Uba ngageza uthini ngoba phela lento into endala kuwe and into kade uyazi ukuthi khona. Injalo. So ngamanye amazwi kubalekile ukuthi abantu begeze. Yes. Kodwa futhi kufuna bese bayabona ukuthi hayi ngathi ngiyageza kodwa awukho umehluko bese bona ehambe bemguglishe kahle ukuthi yini kahle ehlele ngoba kungenzeka uyageza kodwa manje yena akusadingi ageze kodwa kudingeka aphakamisa umsebenzi. Yebo Pastor. Yes, ngoba manje lelo dlozi liyakhona ukuthi Pastor kwalona libe nobulwane. Kodwa umuntu obhekisisayo kahle uzokutshela ukuthi lobu bulwane buqhamuka nedlozi. Lento ifana nomuntu Pastor owaphuphunyelwa yisiso. Uthola ukuthi impilo yakhe kahle kodwa ihambe ivaleke. Kuhambe kube khona ukuphambana khona kanti yini? Yile ingane okanye yingane eseyitheni eyaphuphumala esweni sakhe manje seyisiza ngobubi kuye izovala izinto zakhe. Noma ngayenza i-cleansing, le cleansing ngeke isebenze isikhathi esithi ngenxa ukuthi kufuna ahambe lo muntu ayogcina i-ritual ethize yale ngane yaphuphuma. Yebo Pastor. Ngeke le ngane iye ukuvala inhlanhla zakhe ngenxa ukuthi usegezile. Pastor, wingane ke kohlukile. Mangabe Pastor
uyacleanse ingane kunendlela oyenzela ngakhona ukuthi manje uyihlambulula ukuthi ayibe idlozi nayihlangane namadlozi akini yayibona ibe umuntu otheni ofika ngomoya omuhle phezulu kwesimo sempilo yakho akufani ke nomuntu ozothi kade wombethwa idlozi yayibona lowo uzothola ukuthi pastor uyafika kumelaphi wendabuko athi umelaphi hey unobulwane uzolahlwa 3 months or 2 months ubulwane buyavuka futhi yayibona seyisiya komunye manje umelaphi yayibona naye uyamlahla futhi kanti lesi silwane lesi asisaqhamuki nomuntu ophilayo sekuyidlozi uqobo manje eselitheni eselimile phezulu kwempilo ngoba selitheni selihamba nobulwane abantu abakhumbule pastor ukuthi laba abantu abafela empini kakhulu yayibona abantu manje uthola ukuthi bafa ngendlela ezingekho kahle omunye mhlambi wagula kuningi pastor amadlozi yadingakala ukuthi awahlanjululwe even umuntu selethatha umsebenzi ngeke umuntu uvele umngenise phehlweni uthi ngene emagobongweni ungaqalanga ukuthi akayogeza imimoya yakhe kuze etheni athelele phansi likhona ukuthi idlozi lakhe alisondele kuye litheni lihlambulukile likhuluma into etheni ephilile ngoba lelo dlozi manje selitheni gezekile ngoba awazi ukuthi umuntu kuzashona idlozi lona kwakwenze njani pastor okanye umuntu uqhamuka nesikhwama esasinjani njengoba elidlozi nje uyayibona ngoba likhona idlozi uthola ukuthi lalisebenza ngendlela engekho kahle uyayibona manje lizokombatha ngaleyo ndlela but until wena ube uyaligeza kulapha impela sekutheni kuqhaqheka khona injalo pastor kafushane into evezilela ukuthi kufanele abantu bakuhlukanisa ukuthi njengamanje impilo yami ngenzeka ime ngenxa ukuthi mhlawumbe kunamathunzi alethwa abathakathi ungakugezela lokho yes pastor kungenzeka futhi impilo yakho ime ngenxa ukuthi mhlawumbe waphuphunyelwa isisu sekufuna ukuthi wena uperforme certain ritual yalo mntwana lo waphuphuma ukuze eme kahle abuye njengesimo sethonga elihle noma ibuye njengesimo sedlozi elihlambulukile kunezinto efuna igcino noma ke wena umuntu owembethwe yidlozi lifuna ukusebenza esimeni sempilo yakho senakhona kunendlela yakhona ukuthi abantu kufuna babheke ukuthi yini efanele yenziwe kimi angavela kwenza cleansing kanti kuya kudingeka cleansing udinga alungisa isimo sedlozi noma ahambe ezi cleansing kanti kuya kufuneka cleansing funa izinhlambuluko yana ingane yaphuphuma yansene yangane yashona yebo pastor kunjalo ukwenza icleansing uma ngabe unedlozi wenza icleansing uthatha umsebenzi wedlozi ngoba uyogeza ugezwe kodwa ungazubone lutho kodwa uyawugezela ubulwane kanti ubulwane manje sebuqhamuka nani nedlozi kuwe ngoba idlozi seliletha ini ubumnyama phezulu kwesimo sempilo yakho ngoba lifuna ini kuwe lifuna ukuthi lihlambulule uthathe umsebenzi walo injalo pastor siyabonga izwile nje imbukelo ukuthi kahle hlena kungenzeka ucathi inkinga ekuphethe iledinga ukugezwa kanti cha iledinga nje udinga ukuthi wena uthathe umsebenzi kungenzeka ucala mhlawumbe inkinga ekuphethe ifuna ukuthi ugeze kanti cha ufuna wenze inhlambuluko washonelwa ingane yangagezwa yangahlanjululwa yangenzelwa izinto zakho ukuze ikwazi ukuthi ibuye kahle mayiza futhi noma ikwazi ungena kahle ke mhlawumbe esimeni samathongo kodwa ke kuze ukwazi ukuthi uthole ucaciseleka abantu abakhona la ukusiza abantu abafana noMakhos'Amakhulu ukuthi wena uma ukuthi impilo yakho uyabona ukuthi ibambekile musu uvela ukuthi ucathi mhlawumbe uzokwenza cleansing thola ukuthi kahle hle yini ofanele uyenze ukuze wenze into efanele uyenze inkinga zakho bese ziyema ngoba uzokwenza into engafanele lokuyinkinga ziqhubeka ukuthi wena kudala ngizalelwa ngibuwenza into engafanele uyenze sebenkhulu Makhos'Amakhulu abantu besaqhubeka ukuthinta izinto zokusiza sabona bona ukuthi unesikhathi sokulela ngokufanele siyathemba ukukhona ukufundela siyabonga pastor